ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастен. ҳамаи шуморо ба канал мо хушомадид мегӯям. Нури дида тоҷи сар. ба шумо тамошои хубро таманно дорам. лайку комментариҳои худро дариғ надорен. духтарои хушрӯ даиҷа бошам, модарҷон омадагиям, хати бачаҷоном. ина савғоти ай Тоҷикистон барои кӯдакои ман. ана даиҷа боша очам як гала барги ангурум оварда, инаҳаш хела овардиям. худохоҳад ака ошомо фақат барги ангур кати мешава, ангурҳои Тоҷикистон. даиҷа боша инаи формачаоям ана очама гуфтам ки сабукак барои Мустафоя гирен ба ина ҳамиёра хуш кардам. ман ай пеш ҳамин ҳамаи бачаҳом да ҳамира мепӯшонам. чӣ хеле сабуки хушрӯай. ина ай ҳами сета овардиям. иха ина Мустафода 4 формача шортикош кати ҳамаш. иш бошад ай Муҳаммадҷон шортикои фасон, чизакои фасон буғай чизои Тоҷикистони хидмон буд дига ҳайда бахтшай. ина даиҷа боша бо ятай дига барои Мустафо Муҳаммада дитаи ҳамашонда овардиям. ина барои домодша наскиву чи овардай донагӣ понагӣ. гуфта пӯшок мегирам, ана размерша намедонам. ба шавҳарам хефел дора ки ана худаш бояд бихара. барои мегуфтам ҳеҷ чиш нагирен. ана хай бо ҳамирам гирифтан ки як гала бо донагиш овардиям. даиҷа боша инаи ганҷинада беҳад киртачои хушрӯ ана изорчаш кати. ина боядша ганҷина пӯшидагия. ина ҳу ҷада шиштай. ина бачам ина ҳар чори фарзандои ман, ҳар чоракаш. ина духтарма кирташ қуртош да даҳанаш инаҳаш киртаву изор. ина даиҷа боша киртаву изорча барои хонапӯшӣ барои мара. ана ин брюкчаш шалварчаш амита кушода ки хушрӯ ана фасон иҷада и киртачаш то зону раха барои хонапӯшӣ. материалшам хушрӯ будай. ина даиҷа боша материал чӣ кардиям очам гирифтиану ба гуфтан чӣ хели дузонам. гуфтам кристианка. аку хай занаки ана гуфти ами манижа умайдола ки девушка ҳомиладор. ина барои бачам акуда барои бачам шида кристианка заказ кардам аку. ана ина ин шалварча барои ганҷина футболка кати мепӯшад дар дуруни хона. у куртаи паплинакоша пӯшидай сабука ки фасон. ина даиҷа боша як кирта барои ман. ана кирта паплинай барои ман гуфтам 54ша гирем баха овда медрояку ана бозорӣ мехарӣ. беҳад цветшам хушрӯай, кирта худшам хушрӯай. тагаш чӣ буда ина чӣ мегӯен валвалак мегӯен. инам хеле киртачои фасон оварда барои мара. хаиша берунда мепӯшам. ина даиҷа боша фатирои варақӣ ози абеда насиб боша қурто мекунема. ана даиҷа боша чор мағз бодом писта. баъд ина хеле нағз мебинем донаги. очама гуфтам ай ҳамиам бигирем. нахтак мавиз. даиҷа боша дита зардолу. и зардолуҳоро бинем ба худо чӣ хел хушрӯай. 10 кило оварда очам дадам нағз мебина. ана гуфтан ки дадам мада зардолу биёра, зардолуи гӯшти. ина даиҷа боша бо 2 кило қурут. ина охи модар дорӣ чӣ ғам дорӣ. уққа чӣ карда омадай мазор гузашта. ина биёин ида хонаи мо духтарои хушрӯ. ина даиҷа боша духтарои хушрӯ очам ака ҳама айрасия тилло чӣ куна. ман очама хоҳарам кати ай ҳамуҷа заказ кардем аку. ина якташ ай хоҳармае якташ мада оварда очам. ози нархош кати мегӯм шумода чанд сум гирифта чанд грамай. ина иш 362 будай. нархаш 2100 сомон будай духтаро. ана иш 267 1650 сомон будай. беҳад арзон. ҳоли мерам насиб боша Тоҷикистон духтарам дам миёрам ятай ҳамин.
اینا دیگه باشه مادر جان قطی شدیم برگ پیچوندیم اوچم عجایبات هنرها دارم انا دیگه باشه گلوبسی کرده موندیم این برای 3 بار اوشا میرسه اینا ای گلوبسی های مادر ای دستی مادر داری چی غم داری اینا دیگه باشه تورتکی چریپاخه کردم خب با فکرم رецептش همه میدونه برای من رецепти پرشکتی نکردم دیگه شاهین جان ماده زکاز کرد مقصد ماده تورتی چریپاخه کن اگر نه یه 2 روز پس ایده تورتی بیسکویت دور کدانی بودم و خیلی گفتم مایلی سخنی بچه من در زمین نماندم و در روک خستم تورتی چریپاخه کردم اینا بیاین دخترو دسرت میخریم اینا دیگه باشه دخترو قطعی اوچم پیلمین پیچوندیم اینا 3 تا تخته چنده شدک اینا این روزی خنک شدک میکنم در مرزیلک سلافانچه و در میگیرم میمونم خیلی با ابخوتی پیلمین کردیم با خیلی نشون دامیتیم اوچم اومد دیگه فقط پیچونده زگتوفکه کده مونده استیم دیگه باشه دخترو خشرو چک چک پخته استم برای چک چکی ما 4 دونه تخم یک کم ترک نمک بعد 350 گرم اور یک قاشقچه میده چاینی سودا و فکرم همه دخترها چک چک پخته میتونن نه دیگه تیاروش گرفته استم ایقا بعد سیروپوش تیار میکنم بعد انا چی میکنم قلاب دا میگیرمش اینا دیگه باشه من چیوش پخته گرفتم اینا مویزو چورمغز ایلوه میکنم لیکن حالی سیروپش پگا میکنم تیار میکنم بعد نصیب باشه انا خیلی بو نوار میکنم یورا ارالش میکنم هم خیلی میسته با پگا سیروپش میریزم تیار میشم خدا خواهد دیگه باشه اینا چک چک کردم چک چک را بریدم چه خشرو اومده به حد چک چکی با مزه شده بازی برای شوهر ما بریدم چای خورده کار میروم دیگه باشه اینا امروز ما قرطاب میکنیم ایره با بچه میگه قرطابم کنته یاد کده دوباره شاورماش کردم زکازو اکن ای طرفی شاهین بای انا خواهی شاهین بای اکن چیزی گویا هوای کردن در کره نه دیگه از این فاتیرم تجوشه دیگه نمیشه ریزه کرده دستان سوخته ایسته هم تا ورقین خشرو اومده که خونه ما قرطاب خری بیه اینه فاتیرم یا ایلوچ کده ریزه کردم هم تا خشرو اومده فاتیرو که از اینه چکره میریزیم اینه جز بز کرد اینه قرطابی ما هم تیار شد دختران ما در اشتیای تمام کسانی که خورده ایستش ما هم همچنین ما میشنیم نوشی جان میکنیم ما دیگه باشه قطعی بچه جانم دختری نرفامینسک اومدیم پدماسکوی باور کنیم این دختر خونه را بینیم خشرو گیشه این بچه من دیگه راحت کرده ایسته ای را بینین آخی ای خونه در فاسونه ای عجایبات بوده خیلی پولش در می ارزیده ده چی ماما ای مصطفی ای گگو اوه میرم چیه اوی خرسندی لبیو شوهر ما کارگرش آوردک ما این را بینید چه خشرو حیبانی سه بخدو دختر خونش ایجاده با کوفیوش بوده ما این همین کابینت میدرویم ده هم کابینت های نروولوژی به حد ورچه отзывش زور اینترنت یافتیم ده ایره
анҷа медроим насиб боша. Соати 10 да записамон айне ки мо бар вақти баъд омадем. Бохар гуфтан кабинет да бинем боша дар омадан гирем. Набудай кабинетш холияй. Ина иҷошам фасони бад. Кабинетҳои хушрӯ. И гулакора. Хонаи ман гул несте ба нисоб хеле гули фасо. این بچه جان که تی وقتی گل نگاه کنیم ندارم اگر نه و قراستی گپ خشمم ندارم گل پروریده نکو بچه ها